Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Amerika Serikat menerapkan blokade laut saat Iran memperketat pembatasan lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Pergerakan kapal-kapal di Selat Hormuz terhambat. Banyak kapal dan tanker tertahan di lepas pantai perairan Teluk Oman. Media Oman melaporkan pemerintah Oman terus berupaya mengurangi ketegangan di Hormuz dengan para mitra di kawasan. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Teheran dan Muscat tengah membahas mekanisme untuk memastikan pelayaran kapal yang aman melalui Selat Hormuz. Namun hingga kini, belum ada perubahan status navigasi untuk melalui Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran tegas menyatakan menolak rencana rute pelayaran selatan melalui Selat Hormuz. Wakil Menlu Iran, Kazim Garibabadi, menyatakan Iran tidak akan mengakui rute selatan bahkan untuk 1 jam pun. Iran dan Oman saat ini tengah membahas pengaturan jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz. Garibabadi bilang jika rute yang Iran usulkan tidak diterima, maka Iran tidak akan menerima formula lain. Iran juga tidak akan menerima misi internasional yang dipimpin Prancis dan Inggris untuk membersihkan ranjau dari Selat Hormuz. داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شدن. نه، اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماسن برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب رو به رسمیت نمیشناسیم. Sementara itu, juru bicara militer Iran Ibrahim Zulfaghari memperingatkan Presiden Trump tentang konsekuensi penggunaan aset Iran yang dibekukan untuk mengganti kerusakan kapal di Selat Hormuz. Zulfaghari menyatakan semua perusahaan dan negara yang mengikuti arahan Trump untuk menggunakan aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melewati Selat Hormuz. کار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Sementara itu, Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang milisi pro-Iran di Irak Selasa waktu setempat. 20 orang tewas dan 32 lainnya terluka. Serangkaian ledakan terdengar di kawasan Al-Dir, Provinsi Basra, dan sejumlah kebakaran juga terjadi usai serangan di provinsi lainnya di Irak, di Nefeh. Saudi mengaku bertanggung jawab atas serangan yang dilancarkan ke Irak sejak Perang Amerika Serikat-Iran dimulai. Keterlibatan Saudi dalam serangan patut diperhatikan karena kerajaan sebagian besar menolak untuk sepenuhnya terlibat dalam konflik. Bergabungnya Saudi dengan Amerika usai infrastruktur minyak dan kapal tankernya terbakar usai diserang milisi pro-Iran Houthi. Rekaman video amatir warga Irak juga merekam pasca serangan gabungan Saudi dan Amerika Serikat ke markas unit mobilisasi rakyat di Provinsi Salah al-Din, Irak. Belum diketahui korban atas serangan ini. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengakui bahwa kepentingan Israel dan Amerika Serikat dapat berbeda terkait Iran, meskipun mereka melakukan kampanye militer bersama. Katz menambahkan bahwa militer Israel telah diperintahkan untuk bersiap menghadapi serangan lebih lanjut tanpa keterlibatan Amerika. Dalam kesempatan yang sama, Katz juga belak-belakan bahwa jet tempur Amerika Serikat lepas landas dan mengisi bahan bakar di Israel saat menyerang Iran. היינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן. צה"ל קיבל הנחיה, והוא נערך בהתאם, להיות מסוגל לתקוף לבד באיראן. עכשיו אנחנו לא לבד. יש ארצות הברית, בוא נראה מה היא עושה. האם היא חוזרת למערכה, האם היא עושה את זה בדרכים אחרות. אבל ישראל אמרה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. לא נאפשר לה לחזור לתוכנית הגרעין שסיכלנו, וגם כן לא נאפשר לה לצבור יכולות שאיימו על ישראל. אנחנו מול איראן במצב טוב מאוד, מצב מצוין. האימפריה הפרסית הגדולה והרהבתנית והשחצנית.
Tetaplah di Sapa Indonesia Siang, saudara. Kami segera kembali dengan kabar aksi pencurian di sebuah sekolah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat yang terekam kamera pemantau. Pelaku membobol ruang guru dan berhasil mengasak sejumlah barang.